Ayena mamukele ka Matsenge YouTube channel leyi mi tiselaka swilo swa kahle, channel ya xiyimo xa le henhla, channel leyi nga voyameriki etlhelweni ro karhi, channel leyi tisaka timhaka hi masiku hinkwawo. Namuntlha xitori lexi ni nga lavaka ku mi hlamuseta xona i xitori xa kahle, xitori lexi mi fanele ku yingisela mi kota ku tiva swin'wanyana hi vutomi bya mina, laha ni sukaka kona, ku ni suka kwini, ni tswariwe kwini, ku endleke yini na yini na yini. Lexi i xitori xin'wanyana xa hlamarisa swinene, i xitori lexi nga voyamerika etlhelweni ro karhi. Na khensa n'wina already mi nga subscriber eka channel ya mina, a no va wa important hi ndlela leyo, kambe ka n'wina no wa important ku mi kote ku va mi subscriber eka channel ya mina. Na n'wina mo ka mi nga se za mi subscriber, kombela leswaku mi subscriber eka channel ya mina, channel leyi mi tiselaka swilo swa kahle, swilo swa xiyimo xa le henhla, swilo swa proper ku hlaya ka kokwani Chauke. Today I'm going to talk about myself. Yeah, loko ni ku today I'm going to talk about myself ni tlhela ni ti hleka so ku ni jumerile. So mina Henry Baloyi, vito lerin'wana a ri dumanga kambe vito ra mina le ra Xitsonga hi mina Rhulani Henry Baloyi, ivi papa mina va tlhela va hetelela va thya n'wana wun'wani wa vona wa n'wana n'wantsongo va ku i Rhulani. Ku ri na Rhulani n'wana hahani makwavo wa papa, ivi ku va na Rhulani n'wana papankulu makwavo wa papa, ivi ku va na Rhulani Karibungwani khazi wa papa va thye n'wana wa vona va ku i Rhulani. Se leswi vulaka ku va Rhulani hi tele ka family liya, so ni hetelela ni ku hayi vito leriwa ho mina ni nga ri tati ngopfu non'weni because hi tele va Rhulani laha ka family, I think ha fika 5 va Rhulani ende lava va nga ku ngo va family. So ni ku hayi leri vito hayi ni nga ri tirhisi, ni tirhisa ngopfu Henry. So ni dume ngopfu hi leriya ra Henry, ivi na rona ra Henry ni fika ni swi vona ku okay Henry i vito ra xilungu ende mhani mulungu, swi vula ku no thyiwa hi mistake hi ku a ni nga ta kaneta hi ku ni thyiwe hi vatswari. So ni ku okay claim name ya mina i mani, va ku i Madzenga. Ni ku okay mina a hi mina Madzenga, mina ni ta ku Madzenge hi mhaka ku a ni lava ku famba na van'wana lava ku va unique, mara claim name ya mina i Madzenge. Se mina ni Madzenge the king kwala estudio xa WMCR. Ni mi tisela swilo swa kahle, swilo swa xiyimo xa le henhla, mi nga rivali ku va mi potoza subscribe. Okay mina ni tswariwe ka Mahatlani. Ka Mahatlani i tiko leri ri nga small village leri ri kumekaku a Limpopo a kusuhi na tiko leri va nge i Ribungwani na Masakona na Njhakanjhaka na i mani leyin'wana na Nkuzana. So Mahatlani yi le xikarhi ka matiko lama ni nga ma mention-a, ivi hi tlhela hi hlaya tiko rin'wana leri nga kona ro ri le nhoveni nyana va nge i Wayeni. So Mahatlani yi le xikarhi kwalano. So mi ni tswariwe ka Mahatlani hi lembe lera ra 1980, mara ni nge vuli leswin'wana swa halaya. So ni tswariwe hi vo 80 ni mi-80s, leswi vulaka ku khale nyana ni kha ni dya vuswa. So mi ni tswariwe a kaya hi ri vanharhu, vana va mhana mina hi vanharhu, ni ta hlaya ngopfu vana va mhana mina, vana va mhani, ni ta vulavula ngopfu hi xitori xa hala ka mhani. So mina ni tswariwe a mutini lowu vhele a ku hluphekiweni. Mo ni swi veka hi ndlela leyo, the reason ya ku muti luwa a wu hluphekile i ku hi 1990 something kwalomuya after loko ta va ku tswariwe last born kaya, because a kaya hi ndla hi swilembana nyana swimbirhi ivi ku tswariwa wun'wana 3 years sweswiya. So hi vo 1990 something kwalomuya ku vuye ku va na ku hambana ka vatswari ende a ni lavanga na ku tiva xivangelo until mhani va hundza misaveni. Ni hetelele na xivangelo ni nga xi tivangi ende a ni lavanga na ku xi tiva ku va hambanyisa yini, because a hi swilo leswi ni nga rhandza ngopfu ku swi nghenelela. Ni ve ni tibyela ku swa antswa ni twisisa ku mehe mutswari wa mehe hi lava, and then swi helela kwalano. A ni lavanga ku vanga swo tala. So hi 1990 something ku ve na ku hambana between mhani na papa, ivi mhani va huma xitandi. Papa vona a va ha hanya ende a ku ri ndhuna ka Mahatlani. So ivi kokwani va lavela mhana mina xitandi, ya hi ya tshama a Makumu ku ya ka Masakona. Ivi mhana mina va fika va laveriwa xitandi hi tshama layani.
a swi tika swinene, to be honest. Ni nge vuli ku a swi olova, a swi tika. Ku tika ka kona a ku nga olovi mhaka ku rirhandzu ra vatswari ri va ri kha ri hambana loko va nga ri kusuhi a ndhawu ya yi-one. Ende i kuma ku nkarhi wun'wanyani a swi fani na leswi a ni fanele ni swi kumisa xiswona swilo. No fane loko ni tshuka maybe papa va vuyini ni jumela ni ya ni fika ni va hlamuseta ku papa ni tintangu ti hlakarile ta xikolo, kumbe papa a na ha ri na yunifomo. So i swilo leswi swi nga ni dyondzisa evuton'wini ku okay, if vutomi byi so swi vula ku vutomi bya mina kahlekahle byi fanekele byi tika ku ya emahlweni hi ndlela leyi na. So ni vuye vhele ni nghena xikolo ka Mahatlani a primary hi 1990 something, I think vo ma 90 swa khale man. Munhu wa ku for sure sweswi se na vo ma 30 years loyi ni nga nghena xikolo loko yehe a beburiwa. So ivi ni vuya ni suka primary ni ya nghena a Mahatlani Wayeni. Xikolo lexiya a va ku i Mahatlani and Wayeni, hi mhaka ku xikolo lexiya ku nghena vanhu va ka Wayeni na va ka Mahatlani, kambe na va ka Njhakanjhaka va nghena laha van'wana. So ni vuya vhele ni ya nghena lahaya ivi ni fika ni feyila grade 11. Loko ni feyila grade 11 ni ve ni twisisa ku okay, lexi nga ni feyirisa grade 11 a ku ri hi ku tibuku a ni nga hlayi. Vutlhari byo a byi ri koho kambe tibuku a ni nga ti landzeleli. Ivi ni rhurha ni ya ka Ribungwani kaya. Na ku ka Ribungwani hi le kaya because family ya ka hina yin'wana yi le ka Ribungwani. Vanhu va ka Baloyi lava nga ka Ribungwani vo tala i va ka hina straight, hi hlaya xivongo xin'we. So ni vuya ni ya dyondza a xikolweni xa kokwana wa mina Yingwani wa Ribungwani. Because mehe loko ni hlaya xivongo ni ri ni n'wana Mafemani wa Khazamula wa Yingwani wa Ribungwani. Xikolo lexiya i xikolo xa ka Ribungwani xa Yingwani wa Ribungwani. Ni ya dyondza laha ni fikela ka grade 11 laha ni nga fika ni hluleka again. Hikuva ni nga ha ri busy ngopfu hi xikolo, hi ku miehleketo se a ni focus-a ngopfu ka timhaka ta business. A ni rhandza ngopfu business because a ni shoot-a ti-photo, a ni xavisa laha kaya ni ri na makete. So ni ti byela ku okay na kota ku generate mali, a ni nga ha focus ngopfu se a ni vona mali. Ende a ni ri ntsongo hi ku ya hi miehleketo, a ni nga swi tivi ku vutomi emahlweni byi khome yini. Laha ni nga vuya vhele ni hetelela ni decide ku lava ku tshika, ivi mhani va ku no a xi tshikiwi xikolo, yana mahlweni. And then na koho a ku endleke xihoxo, a ni tivi a ku ri xihoxo kumbe a hi pasile kumbe hi lo endleriwa mona. A hi pasile hi ya ka grade 12 ivi hi tlheriseriwa ndzhaku va ku a hi pasanga kahle, timakisi hi lo ngeteleriwa hi tlhela hi ya repeat-a kambe. Leswi vulaka ni feyile grade 11 2 times. Ivi loko ni feyila laha ivi ni decide ku ri ho ni hlaya tibuku, ivi ni sungula ku hlaya ivi ni pasa. Ene leswi ni nga pasisa xiswona laha a swi ngo va good hi ku ni fike ni kuma 31 ka accounting. Loko ku ri ku a ni lo luza ivi ni kuma 29 a ni feyirile hi ku economics a yi fike yi ni ba. Ivi ni pasa business studies loko ni nga tsundzuka. So ni vuya vhele ni pasa ni ya ka grade 11. Grade 11 ku tika swinene, ni laha ni tsundzuka ku sometimes a ni fanele ni laveka ka morning study ni hluleka hi mhaka ku a ni famba hi milenge. Ka hina a ku ri muti wa le makumu, a ni famba hi milenge ni ya exikolweni. Ni vuya ni byela mhani ku mi nga ni hakeleli transport because a ko va kule na kota ku develop-a. Ivi ni hamba ni develop-a swi va hi ndlela yaleyo. So swi ve swi ni dyondzisa swo tala ngopfu evuton'wini ku tiyimisela nkarhi wun'wanyani swa pfuna. Laha ni nga vuya vhele ni pasa grade 12 but naswona a hi ku ya hi mina a ni pasanga kahle hikuva a ni nga ha focus-angi ka swona. Se a ni byela ku loko no kuma ntirho ta kota ku hluvukisa mhani hi ku langutisa situation kaya ku mhani a ku ri munhu loyi wo tindlela muqombhoti. Ni swi vona ku ya vutomi bya tika swinene. So ni vuya ni decide ku ri okay ho ni phusha and then ivi loko ni phusha ivi buti wa mina a ni teka ni ta hala Joni ivi ni sungula ku tirha. Se ni nga ni ri na swona swo ma 14 years ni ri ku tirheni. Swi ni pfunile swinene ku va ni hluphekile hi ndlela liya because ni kote ku achieve swilo swo tala
hi nkarhi lowuya ni nga vuya ni hetelela ni dyondza swin'wanyana. Loko ni karhi ni hanya laha a swi tika ende xin'wana xa kona a ku ri hi ku buti wa mhani nge he koti ku ni xavela buruku. Papa already a va nga ha tirhi ende va tshame nkarhi wo leha va nga ri ku tirheni ende se na vo se a va nga ha ta ni xavela buruku se a ni kurile ni nkarhi luwa se a ni ri na nsati. So swi tika swinene ivi ni phusha ni tsundzuka lembe rin'wana loko ni lava ku vuyela endzhaku ni ri primary ni ta yisa emahlweni xitori xa le primary. Kahle mi nga rivali ku subscribe eka channel ya mina, matimu ya mina ya lehile swinene swin'wana swa